na edukativnom fakultetu u Brislu. Znam da sam jako mlada i da ste svi vi ovdje sa većim iskustvom od mene, ali imam tu čast da budem deo ljudi koji rade najbolje za sve nas i od njih ću učiti i truditi se da dobijem podršku, da konačno i naša omladina koja živi na Kosovu dobije podjednaka prava kao svuda u svijetu. Želim da se zalažem, a ne da vas lažem, djela, a ne obećanja, da sve mlade koji žive na ovim prostorima, za njihovo kvalitetno obrazovanje, za veće aktivnosti, a kad kažem aktivnosti, mislim u svakom smislu teže. Smatram da, umjesto što većina mladih odlazi i udaje se na zapadu, možemo svi zajedničkim snagama obezbediti bolje sutra i ovdje. Glasajte za mladost, glasajte za broj 32. I ne kaže se džaba da nas i ne kaže se džaba da mladima sve postoje. Glasajte svi za naše. Glasajte za vaših meštanina, Rasima Damira, a prije njega glasajte za mene.